Ćao dobri ljudi, dobrodošli u naš novi video. U današnjem videu Filipa i ja ćemo da vam pokažemo dva zanimljiva Halloween pranka. Pre nego što krenemo, kao i po običaju moram da izdvojim 3 komentara. I prvi komentar. Koliko samo motivišeš svoju decu i drugu da vole prirodu, da budu kreativni, nasmejani i tako širiš pozitivnu energiju i drugima ulepšavaš dan. Pa hvala ti Lejna, odavno nisam lepšu poruku dobila, hvala. Druga poruka, volim vas i gledam vas od početka, mogu li u video? Pa evo možeš. I Gordana, danas sam videla Stefaniju, oh my god, ovo mi je bilo tako simpatično. I možemo da nastavimo. Prvi prank je veoma jednostavan, svi to imate kući, za likovno vam je potrebna crvena tempera, iako imate kući malo crvene tempere, evo mi imamo neku veliku bočicu, ovdje na ovo liči nešto Filipa kao da je roze, vjerojatno zbog ovog ovdje je reflektora, ali inače da, zbog svetla, inače je crvena boja. I kako se to rade? Otvori se tuš i stavi se unutar tuša ova boja i ko hoće da se tušira, umjesto obične vode izađe crveno. Mi smo već radili ovaj prank, tako da možete da vidite kako je to izgledalo. A sada pogledajte kako su me Mati i Filipa prije neki dan sa istom ovom forom prankovali. To veče otišla sam na tuširanje kao i obično. Ništa mi nije bilo sumnjivo. A onda... Iskreno, prvo sam bila ljuta, a posle sam se smela. Tako mi to mame. I jeste vidjeli? Filipa je bila šokirana. Filipa, bila si mi nekako baš mala, nisi znala ni da kažeš. Pa Mati, nema smisla stvarno. Evo da. A sada drugi prank. Malo mi je nazgodno, sad držim levom rukom kameru da vidite o čemu se radi. Pogledajte moje Filipine nokte. Filipa, da li ste vas dvoje imali neku vrstu pranka sa ovim noktima? Da. Hajde da vidimo kako je to bilo. mali prank. I vidjeli ste kako je to izgledalo. A sada pogledajte kako se ovi strašni nokti prave. Potreba vam je papir A4 i crna traka. Ja sam kod Kineza kupila. Uvijte list upravo ovako kao što sam ja to uradila. U fišek. Zalepite lepljivom trakom kako bi ostao tako uvijen. A sada dolazi na red crna traka. Zalepite ovu crnu traku svuda oko ovog fišeka da se nigdje ne vidi beli papir.
I ovdje gdje ja sada pokazujem savite papir. I sada oko tog dela obavite jedan deo trake da pričvrstite, kako bi ostalo u tom položaju. I to je to. Pogledajte kako je dobro. I to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da vam se ovaj video sviđa. Ako jeste, stisnite jedan like i prijavite se na naš kanal. Imamo nešto da vam kažemo? U pravu si!